Pinang paman pangsi aja paman ngaturan putran gelah tangkil ini diajang gelah kemudian disubuhnya tekang gelah sing ada putran gelah tangkil nak kengken paman tua kong biar iya nenek wacanan pelunguh cukur debur rahino di piring dia rahino di sampun di matur reni doyana subuh paman ini sampun yang gitu mayan tiang malu wah niki na pirao iya paman iya ada cara lenges belet kakek kapinang ibu wajah sah waduh jeneng bagus bayi main tidimu ampura kasep dia ibu paman ini mamitang rumatuk sisip di tiang ibu paman yang buka kene teh aleh kade rasa seperti sing man iya diang cara janine nanu masih du kita di segera neng kayu niku tapi mamina nasa pun ikso ibu yen sing jangkep putra gelah tangkel sih sing luwung nang penakin malu di gendongan di cening bagus kira danto paman ibu bang kijang pacar malakin anak penakin malu penakin apa aja bos ya alan dulu ya dia negara bangun dia negara rodo sampun usaha ini nah mau belang negara ke kal negara apa kal majujok nih awang ya dia majujok kan penapi nah kalau gerau paman aduh jadi pedalam dah lagi apa raping nih weh apa kaitungan karena idoi anak sungkan ya tuh ada nih sebatang ada nih lakar sebatang paman kan ya niki pedalam dia weh suat mundung pamakas paman werda kita masih puteran ibu maka tetelu suba jangkep ini diajang ibu na ada mulai rakat bawa sang ibu untang bawa si bone jani sing dia deleng indek napi pun ibu iya ibu ngelah putra tetelu bukai dewa lanang-lanang sia bulan ibu ngadot angani dewa ni iya neng kapi tresna ibu kapi nangi dewa sing ada mau pinayan batan mai batan kamu sing ada buka kedo ni kewala di pelangane jani nyen paman inar gama yang gelabu ke metinaka likat cokor gelah lakar mejalan angsak di sejeroneng kayon gelah paman sana mau kawinan jejah saja kayon gelah riwekasan gelah meraga lingsir kasengo kapinang putran gelah sing wicaksana widagde gelah to mula gelah sing ulati paman apa nada bawa si denak
kelingsir pinaka pisamo ni tunas gelah Raben gelah aja ni dewonin didugasi Sabun aku. apa nih antas lakar ngisi anggumi merdebuano nih dini de pamekas paman dua iceneng bagus wiredu putran gelah kaping pertama Ini sake wala paman sing suruh menawa nejane boka kene dewo matori dewo kapinang ibu kengken mako sujatine daging kayu ni dewone sobiahat kapinang semetor aden-aden ni dewone pangsi denawa kengken sujatine ni sing kedo jeneng mandu Ainggih ratu ibu aku. Yung tim daging sekadi sapun api runtuh paujanan ibu. Ainggih pemekas ratu beli aku. Rita pengan mekadi mangkin, tidiang pinakerapen beli. Dua ning wentan runtuh bawas ibu beli nekadi sapun iku. Sane mangkin duru sang beli matur ringajang idenake lingsir. Ringajang semeton beli nema kekali sapun dikenalan pengabe duwe sapun api untang kayun beli aku kewantan elingang pisan angan beli sungkan mekadi mangkin beli titiang sapun api je sadia satinut titiang ring daging kayun beli titiang satil ringangan beli aku matur dewo urus sang ngebawas beli Wiyati bisa di alon-alon beli mandel idenake lingsir awikan Ibu mandel pengabe duwene daler kuning durusan beli Ngapura bahat ibu Yukti kadi baos ibu Sepatutnya titiang Lingin singasana mentus ide lagi dua bedah nih Kemahon ibu sira taning Sungkan tiang kadi puniki Rasa-rasa mata pedewekan ditantang bersidayang alon-alon Mungkin sampun iki antuk kengken kayak Mangno kini sampun yang Suwe singasana netan-netan lingeke dua bedah Manah dia lalu kengken sapun api kayun beli Iwadi Adi Wiradharma Mangno melingir singasana aden ni dewone wiredarmo Ingin Suba sumekan di sejaran yang kayu ni dewan ini Nabi awin sapunika bu Nuhana Yadi sampun alam Meduwe pendamping Maka Pramiswari sampun beli aku sapun api beli puniki ibu alon-alon beli Beng, jeneng bagus Ini titiang apaan buka kita runtuh bawas belen ni dewani ni jani keken pangseng ibu pele dari nak lingsir matur ni dewani Tawa kang matur sisip titiang ibu Kalih sapun api beli ibu sapun api beli Oyo jangan yo pan kira Ale amor lepal Sopir amor ane lagi no kene setengah asik biji bensin Nawa kang ibu agung Risampuni titiang Miragiang sekadi bos idai beli Dadi subsekel kayak tiang ibu Nabi kemauanan Ampura yang sekian titiang Reda pengal mangkin titiang nonton ringan ibu Kemauan kadi raos idai beli Dadi mentus sekayun titiang ibu
medewekan ibu titiang arina medewek cerikan dia minat tenantes dia sudah yang sampun jangkep lagi rapi kemon taman mangkin apura yang titiang Idewo sengiringan titiang dinten bersih dan ngiringan kayu ibu jeneng bagus Titiang nandang ngejong-ngejong mai pakai ibu di belangannya jani sing bisa sing ibu langgar ngerawas apa gue kengken di dewa pang sing mekelong kene sung sing ada kadirasa hidung aku mini didin yang merdebuan nih Lagu orang kayon Sami dan kayon niki hiji dan kayon cing ya hari ini rajon orang ini rajon Cide raja Mamicang lugrel matur sisi titiang ibu boya sang haning tuna bakal titiang iringangan ibu kewan dari nayang pikayunin dungo ibu titiang durung ada lebih rapi yang darah patut sani sampun pada lebih tadi puliki hadir tiang ibu ampun sana nak kene sempena nejani ada pengabeh ibu saat makanin kiwa kelawan tengan ibu belangan nejani ulen dunia sing ada matur kapinanggelah dan tegarang paman werdene pasen kengken maka sujatine paman Bagong dia atur anak-anak pelumuh Cokodewo mau kekalih mengenah ring patut ide bos ide anak sana bini dhuwur sana sungkan mangkin naler patut ring raga ide saking on inayang mangkin pelumuh Cokodewo mikayunin Wagong putra maka kalih ide iraka mejanten sampun sungkap yen pelunguh Cokodewo raris nglepang naler jagat riki percuma pocol banyak duwene janane riki ring merdawana ngagung angkuri merdawana kopi kayu nih maka kali titiang sana ngiring kari deraja dewata rapin yang pelumuh Cokodewo tuanya paman berkengken mangkin sampunan pelumuh Cokodewo mata agung melingih ring Singasana ke Prabu ide pamannya keke mana titiang pelumuh Cokodewo rumasa ngemargiang nabi sane sampun margani antuk ajin pelumuh Cokodewo rauhin perpatih iriki ring jagat merdawana panyake tedunin mereka ke desa-desa rika apa bosan sanduk kan nabi mawinan titiang matur ring perpatih patut tedunin pelumuh Cokodewo keninya nanduk wenten salah sinunggal perpatih adi-adian prekangin pelumuh Cokodewo kari nebolong kari ngitungan raga kari ngitungan ruang niko tedunin ijen mo canda ring banyak ring dusun-dusun ring desa pekraman niko tedunin nabi malih presiden pelumuh Cokodewo mau pijo Sumatera ritar kalau wenten karya wenten nabi masjid kang pura asam punika menunggal dadosne Prabu kelawan banyak ya
Swastiastu sing adane madeng nade. Ya dia nurung wenten nah. Ya itu suksuma gelar paman. Babakas ibu dijam kadi punika atur pekeling pengabdi bini ibu ampuraya menawi sampun kapikayo dan ibu durusan ibu. Paman, Iya. di subane kayun-kayunan gelah misi pesan atur pamane pelangane jani. Nika sampun duagung dia. Mula antes putran gelas sekone nadang-nada dini di puri merdobuana nyelahin para panjang yang mekejang di Jabapuri buen besene gelah ngidih ibu ngidih kapinang jening di subane jening ada di Jabapuri nyenawa sueja ide sang yang pramokawi sido ide miragi di jejeman saget tamu belen di dewone amilah di dewo ngeruruh nih madang tamu Ampun ibu dijam purun jalan atur ramadeg puniki sampun sade banget manahin didiang angin api didiang madang nade boleh didiangin sultan rasutan pengguna Nenten jo mewah ratu duagung. kiken paman Tapi sane kemargia ngantuk ide Raja Dewata riyin. Catur pariksa di ke kemargia. paman Samo bedo dan dano dande. dua benar paman Kemargian manut rin pemargi ide sang yang surya inarin jagat nenten mobino-binoan ageng alit kon becek mak kesami kening. Iya, dados Sinade. Odan Gusti. Apa? Oh, daya dados kadi mangkin para mengala jagat pangliling ragane nyinar niken patut sinar pangrato anu binar Sinak mulut tuh. rato de oh ring para seniman ane muda pangpole sinar ane tua-tua pangpole masih sinar pangyak yang nyegareng begede pemekas oleh ngangan tidak murdaning jagat Bali Pak pejabat gubernur Pak Kadis masuk semua oh dumadak tumus we cewek nyemecen mangno langit nyut iki seniman tua iki pina ke dasar Yo, mangno presiden satu melestarian mengembangkan aneh penting mengamankan niko sampai tunas Nakitan paman Werda kita masih putran ibu makan bo Ampura jani subot ada nemu gelang bawa sih jening kamu lunga ke jago jalan panjang dumadek sida sekat pengabden ibu lakan keras di tiang ini di ya mangga sida labda karya pemargi ini dewa nih pasti ke dijam pacan nadingin kalifikasi ibu paman belum cukup dewa kayunya dengerah tamu. sejabu gelah nyelohin pertanyaan mengerjaan sambil masih metakon yang sakit ada yang berdua yang berderbe tambah yang mau tamu mau wastu sida yang Kena ide rake sakit maon ratu duagung mati tiang purun matur unduk ngaturin belum ucap dewa sekali sengker sampun nang lintangan ring asase mando belum ucap dewa sampun wenten diri kiring puri ide pamane mapikole tambah ini bang sida gelah muali ben melipatan main kakek keburian ini suksema paman mainkan paman ibu siap pamit paman ini adalah elixir Dewa diuji pangdados Yano Kerteh bagi orang yang siap memimpin dan dipimpin Ibu santai itu di mana ada atur paman Werda pasti ke banglah
mirang atur paman wedok. Nggih. Nah sejatine pengabden kelas mulu gitu. Wala di taman jani kelah nitih warna. Nah meladang kelah pengiblis waras kadijati. Nggih. Mana boleh belum kau dewa membawasan Nah. sarang ide yari dua anak jadi tamau tu tak boleh kau. Mapan kelas belum merapian. Dije kelah atur kelah morah ngajar. Kiri. Dijani paman jelakin ke taman meluna. Sudah